Tika Vardana je ambiciozna studentkinja arhitekture koja ide na najbolji univerzitet u gradu. Njen stariji brat Duta je također student, bavi se pozorišnom umetnošću. Duta sanja da jednog dana postane producent. Konačno, treći i najmlađi brat je Dodi. On je osnovac koji dan obično provodi zabavljajući se sa prijateljima. Na prvi pogled može izgledati kao da pripadaju imućnoj porodici, ali u stvarnosti je upravo suprotno. Vardani su porodica niže srednje klase koja živi u maloj kući u Džakarti. Gospodin Vardana radi u radionici za popravke, dok njegova supruga, gospođa Vardana, prodaje kolačiće u malim količinama. Iako je novca uvek malo, oni su se zakleli da će svojoj deci pružiti najbolji život koji mogu, zbog toga deca studiraju u institucijama više klase. Međutim, nije sve tako lako kao što izgleda. Na Tikinom univerzitetu, bogate devojke je uvek maltretiraju zbog lošeg smisla za odjevanje i nedostatka šminke. Što se tiče Dute, njegov san da postane producent ostaje san zbog nedostatka sredstava. Sada je odustao i na pragu je promene karijere. Konačno, malog dečaka Dodija njegovi drugovi često zadirkuju jer nosi jeftine patike. I pored svega ovoga, porodica se trudi da bude zadovoljna onim što ima. Svake večeri se okupljaju i jedu zajedno, gde gospodin Vardana baci nekoliko šala i nasmeje sve. Deca se također udružuju i zabavljaju se s vremena na vreme. U jednom slučaju, oni se ušunjaju na venčanje bogatog para i uživaju u besplatnoj hrani. Tamo, Tika upoznaje svoju simpatiju, Bajua, koji radi sitne poslove da bi zaradio za život. Posle nekog vremena, oni su provaljeni, ali izgleda da su navikli na to. Oni jednostavno beže, ne mareći za posljedice. Ali jednog dana, sve se menja. Gospodin Vardana iznenada umire u snu, ostavljajući porodicu na cedilu. Sada je glavni izvor njihovih prihoda nestao, a pošto nemaju ušteđevinu, život će postati izuzetno težak. Stoga te noći gospođa Vardana okuplja svoju decu da donesu neke važne odluke. Stariji Tika i Duta znaju šta dolazi, pa izražavaju želju da odmah napuste univerzitet. Međutim, gospođa Vardana kaže da ne moraju. Ona poštuje odluke svog pokojnog muža i zato deca moraju da nastave da uče i diplomiraju. Za sredstva, gospođa Vardana je odlučila da proda kuću. Odluka je teška, ali je nešto što se moralo doneti. Sljedećeg jutra, dok se porodica priprema za novi dan, napolju se iznenada pojavljuju dva advokata sa važnim vestima. Da pobliže objasne, puštaju video na svom laptopu i iznenađujuće, gospodin Vardana je na njemu. U početku se šali da je živ, ali ubrzo dođe do suštine. Objašnjava da je ovaj video snimio pre nekoliko meseci. Znajući da bi uskoro mogao da umre, sada ima važno saopštenje. U šokantnom preokretu događaja, on otkriva da je on zapravo bogat. Porodica ne može da veruje šta čuje, a gospodin Vardana nastavlja da govori da je on sin jedne od najbogatijih porodica u Indoneziji. U stvari, ima veliko nasledstvo, koje je 21 godinu krio od porodice. Jedini razlog je bio taj što je želeo da mu žena i deca budu nezavisni. Ali sada kada ga nema, želi da oni imaju novac i da žive pravim životom. Konačno, pre nego što se video završi, gospodin Vardana kaže da mnogo voli svoju porodicu. Čuvši sve ovo, gospođa Vardana i deca ostaju u potpunoj neverici i posle odlaska advokata. Oni su i dalje uvereni da je sve ovo šala. Međutim, kada tog dana odu u banku gospodina Vardana, predaju im ogroman iznos od 500 miliona rupija. Advokat od ranije se također pojavljuje i otkriva da kada potroše ovaj iznos, mogu da podignu još. Ushićena porodica odmah odlazi napolje da uživa u svom bogatstvu. Prvo ulaze u otmen restoran, rezervišu VIP sto i naručuju sve raskošne delikacije, čak pozivaju i jednu siromašnu ženu i teraju je da jede sa njima. Nakon toga, odlaze u tržni centar i kreće kupovina. Gospođa Vardana kupuje gomilu otmene odeće za sebe, što je oduvek i želela. S druge strane, deca uzimaju nove mobilne telefone i druge stvari. Od ovog dana pa nadalje, njihovi životi se potpuno menjaju. Sljedećeg dana u školi, mali dečak, Dodi čini svoje prijatelje ljubomornim razmećući se skupim Adidas patikama. Svi su zapanjeni kako dečak iz siromašne porodice može da ih priušti. U međuvremenu, Tika počinje da izlazi sa svojom simpatijom, Bajuom. Jednog dana mu se motor pokvari, pa mu Tika kupuje novi za neverovatnih 19 miliona rupija. Voze se po ceo dan i zabavljaju se, ali noću, Baju je vraća motor, govoreći da ne može tek tako da ga uzme. Kod kuće, gospođa Vardana je postala opsednuta egzotičnom odećom i nakitom. Ona ih kupuje čitavu gomilu i tako za samo 3 dana 500 miliona rupija ispari. Međutim, to uopšte nije problem. Kao što je gospodin Vardana ranije pomenuo u svom videu, uskoro će biti dostupno više sredstava. Tog dana ponovo stižu advokati i puštaju video.
Još jednom, gospodin Vardana veselog lica pozdravlja svoju porodicu i raspituje se da li žive raskošno. Zatim objašnjava da će sada dobiti pristup 15 milijardi rupija, što je 30 puta više od prethodnog iznosa. Ovo dovodi njegovu porodicu u stanje pomame. Već sljedećeg dana kreću u monstruoznu kupovinu, prvo posjećuju veliku vilu i odmah je kupuju bez ikakvih pregovora. Zatim odlaze u prodavnicu namještaja i kupuju šta god dotaknu. Tamo kupuju i čuvara, obećavajući mu trostruku sumu. Nakon toga odlaze u salon luksuznih automobila i kupuju ne jedan nego 3 automobila, iako niko od njih ne zna da vozi. Kako dani prolaze, oni se udaljavaju jedni od drugih, iako imaju svo bogatstvo sveta. Bliskost i jedinstvo koje su imali polako bledi. Dok je gospodin Vardana bio živ, večerali su zajedno, a sada svi jedu odvojeno. Konkretno, mali dečak Dodi je veoma iznerviran zbog toga šta su postali. U međuvremenu, Tikine bogate koleginice koje su je maltretirale odjednom su postale njeni prijatelji, zavidni na njenom novom stečenom bogatstvu. Pretvaraju se da imaju istinski interes za njen život. Tiki također ne smeta da bude sa njima, ali u tom procesu počinje da ignoriše svoje prave prijatelje, koji su uvek bili uz nju. Sanjali su da učestvuju na godišnjem takmičenju u kvizu iz fizike i da pobede. Međutim, sada kada se Tika udaljila, njeni prijatelji su odlučili da odustanu. S druge strane, starijem bratu Duti veliki dan se bliži. Organizovao je dramsku predstavu, za koju je uložio mnogo novca. Svake nedelje angažuje poznate glumce i glumice iz cele zemlje, ne sluteći da su možda preskupi. Duta jednostavno zna jedno: otac im je ostavio mnogo novca. Što se tiče gospođe Vardane, novac joj je najviše ušao u glavu. Svake večeri dok se vraća kući nakon što je pokupila Dodija iz škole, sluša neke ulične svirače i daje im lepe napojnice. Kako dani prolaze, dolazi sve više muzičara u nadi da će ih ona nagraditi. U jednom trenutku broj prelazi 100, ali gospođa Vardana i dalje ima dovoljno novca da svima njima dadne. Jednog dana, neko je uhvati na delu i snimi video. Ovaj video brzo postaje viralan, a prikazuje se čak i na vestima. Gospođa Vardana je zapanjena što je prvi put u životu na televiziji, pa odlučuje da nastavi šaradu. Od sljedećeg dana, ona nosi skupu šminku i odlazi na isto mesto sa većom količinom novca. Čak daje intervjue i laže da godinama pomaže uličnim muzičarima. Uz sve to, advokati se pojavljuju opet i prikazuju još jedan video koji je gospodin Vardana snimio pre nekoliko meseci. On zbija nekoliko jezivih šala i otkriva da će sljedećeg dana imati pristup još 15 milijardi rupija. Sa ovim, porodica, osim Dodija, postaje još pohlepnija. Gospođa Vardana je toliko počela da se izlaže da je jednog dana novinarka pita da li bi želela da donira siromašnima. Pošto je postavila letvicu veoma visoko, gospođa Vardana kaže da hoće, zakazuje datum i obećava da će obezbediti mnogo hrane, odeće i novca za njih. U međuvremenu, Tika je počela da provodi užasno mnogo vremena sa svojim bogatim prijateljima. Često ide s njima na putovanja, žurke, pa čak i prespava kod njih. U tom procesu, Tika počinje da pije puno, a u jednom slučaju je skoro nagovore da proguta opojnu tabletu. Srećom, bez obzira koliko je posrnula, to što je ostalo u njoj kaže je da je ispljune i baci u toalet. Tika tada konačno shvata da polako propada i da će izlazak biti izazov. Dok je u kupatilu, također čuje devojke da je ogovaraju. Zbog toga se osjeća veoma loše, pa odmah odlazi kod svojih pravih prijatelja i ubeđuje ih da vežbaju za predstojeći kviz. S druge strane, Duta je nastavio da zapošljava nove kadrove, iako mu nisu baš potrebni. Nažalost, samo jedan dan do premijere drame, svi njegovi glumci i glumice štrajkuju. Žele da im plati pre nastupa. Nažalost, te večeri stižu advokati sa lošim vestima. Oni prikazuju još jedan od video snimaka gospodina Vardana i dok porodica željno čeka da čuje novi iznos, on otkriva da je njegova ušteda gotova. Porodica je šokirana jer su očekivali još jednu veliku sumu. Gospođa Vardana želi 200 miliona rupija za svoju dobrotvornu emisiju. Dok je Duta u dugu od oko milijardu rupija, uprkos neuspehu, porodica odlučuje da nastavi sa svojim životima. Gospođa Vardana troši svu svoju ušteđevinu da vodi dobrotvornu emisiju. Tika se, uz određenu motivaciju svog dečka, sprema za kviz, a Duta moli moćnog političara da finansira njegovu dramu u zamenu da se promoviše na njoj. Čini se da sve ide kako treba. Gospođa Vardana je sakupila 100 kutija za isporuku siromašnjima. Tika i njeni drugari izlaze na scenu za svoj kviz, a Duta je uspešno izveo svoju dramu. Ali ubrzo sve kreće nizbrdo. Zbog prevelike gužve ispred kuće gospođe Vardane, devojčica je povređena i mora da bude prebačena u bolnicu. Na takmičenju u kvizu iznenada dolazi grupa policajaca i privodi Tiku i njene bogate prijatelje pod optužbom da su konzumirali narkotike. U međuvremenu, na Dutinoj drami,
Političar izlazi na scenu i pokušava da se promoviše, međutim, umesto da dobije aplaudiranje, publika ga vređa, zovu ga korumpiranim političarem koji ne valja ni za šta. Duta pokušava da ih smiri, ali ne uspeva, kao rezultat toga, šou, koji je trebalo da ide veoma dobro, je uništen. Na ovaj način cela porodica posustaje na najvažnijem danu u životu. Jedino pozitivno je to što je Tika oslobođena nakon što su njeni testovi urina bili negativni. Njeni pravi prijatelji i dečko Baju takođe joj opraštaju uprkos njenom grubom ponašanju u poslednje vreme. Kasnije kod kuće, porodica se okuplja, ali nisu raspoloženi da razgovaraju između sebe, situacija je veoma napeta. A da stvar bude gora, advokati se pojavljaju sa lošim vestima. Došli su zajedno sa čovekom, koji se otkriva da je mlađi brat gospodina Vardana. Advokati tada otkrivaju da je gospodin Vardana ostavio deo svog nasledstva iza svog brata, a sada je on došao da to uzme. Pošto je porodica već potrošila značajan deo, moraće da preda svu svoju sadašnju imovinu, kuću, automobile i tako dalje. Ovo slomi gospođu Vardanu i njenu decu, ali oni takođe shvataju da je imovina privremena. Jedina stvar koja traje porodica, sada konačno dolaze do zaključka da novac i slava ne mogu garantovati sreću. U sledećoj sceni, porodica se vraća u svoju staru kuću i živi jednostavnim životom kao nekada. Tika i Baju se uskoro venčavaju, a Duta se konačno pomirio sa svojim životom. Međutim, malo su znali da sudbina ima još jedan obrt u njihovim životima. Jednog dana, advokati se ponovo pojavljuju i prikazuju video zapis gospodina Vardana. Na snimku je starac sa svojim tobožnjim bratom, koji im je sada uzeo svu imovinu i na opšte iznenađenje, otkriva da je čovek zapravo plaćeni glumac, takođe otkriva da njegova štednja još nije završena. U stvari, nisu potrošili ni 1% njegovog bogatstva. Gospodin Vardana je jednostavno lagao o tome kako bi njegova porodica ponovo shvatila vrednost svega, znao je da će postati previše pohlepni i izgubiti slogu koja je oduvek bila njihova snaga. Konačno, pre nego što se video završi, gospodin Vardana podsjeća svoju porodicu da ih mnogo voli i da će nastaviti da im pomaže, iako je umro. U ovom trenutku gospođa Vardana i njena deca su dovedeni do suza i izgleda da su konačno naučili svoje lekcije, međutim, na kraju filma, gospođa Vardana bezobrazno stavlja zlatnu ogrlicu, pokazujući da je spremna da krene u još jednu avanturu sa parama. Hvala na gledanju. Ukoliko želite da podržite rad kanala i vidite još ovakvih videa, lajkujte i zapratite film ukratko.